UKG A, English Reading Gold, Divine Reading Gold, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Arabic Handwriting Silver, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Amatullah Ibrahim UKGA, English Handwriting Bronze, Divine Handwriting Bronze, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Aishat Amra Azhan Ibrahim UKGA, English Reading Gold, English Handwriting Gold, Dua Silver, Numeracy Gold. Yaqub Hamad UKGA, English Reading Gold, English Handwriting Gold, Dua Gold, Numeracy Gold. Yusuf Yusuf Fazil Muhammad UKGA, English Reading Gold, Divine Reading Gold, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Divine Handwriting Bronze, Arabic Handwriting Bronze, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold, Visual Expression Gold. Alsan Abdullah Hassan UKGA, graduated. Aid Abdul Muiz UKGA, English Reading Gold, Divine Reading Silver, Arabic Reading Gold, English Handwriting Silver, Divine Handwriting Silver, Dua Silver, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Livi Muhammad Muin UKGA, English Reading Gold, Divine Reading Gold, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Dua Bronze, Numeracy Gold. Yusuf Akil Irfan Ali, UKGA, English Reading Gold, Dua Bronze, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Amaira Neve Ismail, UKGA, Arabic Reading Silver, English Handwriting Silver, Divine Handwriting Silver, Arabic Handwriting Bronze, Dua Bronze, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Hawa Ikshar Nizam UKGA, Numeracy Gold. Ali Akmal Ahmad UKGA, English Handwriting Bronze, Dua Silver, Numeracy Gold. Asia Ibrahim Jadid Ahmad UKGA, English Reading Gold, Divine Reading Gold, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Divine Handwriting Silver, Arabic Handwriting Silver, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Ayub bin Mutiu Ismail UKGA, Arabic Reading Gold, English Handwriting Bronze, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Sasha Eileen Shine, UKGA, English Handwriting Bronze, Numeracy Gold. Sasha Eileen Shine, UKGA, English Handwriting Bronze, Numeracy Gold. Arshad bin Ahmed Ayman, UKGB, Divine Reading Silver, Arabic Reading Silver, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Aishat Yumn Muhammad UKGB, English Reading Gold, Divine Reading Bronze, Arabic Reading Gold, English Hand Silver, Dua Silver, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Fatimat Aishar Asif UKGB, graduated. Yuan Zakir Abdullah UKGB, English Reading Gold, Arabic Reading Gold, Dua Silver, Arabic Vocabulary Silver, Numeracy Gold. Rafta Muhammad Wahid UKGB, English Reading Gold, Dua Silver, Numeracy Gold.
Abyan Abdullah Ziad, UKGB, Numeracy Silver. Ahmad Yuk Muhammad Yafiu, UKGB, English Reading Gold, Numeracy Gold. Toiba bint Ali Nasheed, UKGB, English Reading Gold, Divi Reading Gold, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Divi Handwriting Gold, Arabic Handwriting Silver, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold, Quran Recitation Bronze. Abdul Malik Amin, UKGB, Divi Reading Silver, Arabic Reading Gold, English Handwriting Silver, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Ahil Rishad Nasif, UKGB, English Handwriting Gold, Divi Handwriting Gold, Arabic Handwriting Gold, Dua Bronze, Numeracy Gold. Yunus bin Shuaib Nazim, UKGB, English Reading Gold, Arabic Reading Silver, English Handwriting Silver, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Alyan bin Ibrahim Muhammad, UKGB, English Reading Bronze, English Handwriting Bronze, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Mariam Dana Ibrahim Naif, UKGB, English Reading Gold, Divi Reading Gold, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Divi Handwriting Gold, Arabic Handwriting Gold, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold, Quran Recitation Bronze. Neera bint Muhammad Farish, UKGB, English Handwriting Silver, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Sarah Ahmed Sai, UKGC, English Reading Silver, Divi Reading Gold, Arabic Reading Gold, English Handwriting Bronze, Divi Handwriting Gold, Dua Gold. Jazakallah khairan, Principal. Dengoti UKGD adi ige darivaru nang handani liundevun mi number furhem koddevu mataka stage ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವುಮ ವರಂ ಅದಬ್ಬೆರಿಕ ಮಾಯ್ಕು ಅರಬಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕುರಿಗೆ ಮುದೀರ್ ಅಶೇಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ಗಾರಿ ಹುಂದಾಡ್ನ Ariha bint Ahmad Samir, UKGC, Divi Reading Silver, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Divi Handwriting Gold, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Muhammad Mahil Miftah, UKGC, English Reading Gold, Divi Reading Bronze, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Azka Jilwaz Rashid, UKGC, Arabic Reading Gold, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Yunus bin Ibrahim Faizer, UKGC, English Reading Gold, English Handwriting Bronze, Dua Silver, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Leah bint Muhammad Raif, UKGC, English Handwriting Silver, Dua Gold. Aileen Asif, UKGC, English Reading Gold, Arabic Reading Gold, English Handwriting Gold, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Hajar Mutasim Nizar, UKGC, English Reading Gold, Divi Reading Gold, Arabic Reading Silver, English Handwriting Gold, Divi Handwriting Bronze, Arabic Handwriting Bronze, Dua Gold, Arabic Vocabulary Gold, Numeracy Gold. Ali Alyas Ahmad, UKGC, graduated. Livia bint Muhammad Shiham, UKGC, English Handwriting Bronze, Numeracy Gold.
Abdullah Aydin Ahmed, UKGC, Dua bronze, numeracy gold. Auf bin Akhtar Rafi, UKGC, Dua gold, numeracy gold. Amru, UKGD, English handwriting silver. Mohammed Zibir Nihsan, UKGD, English reading gold, Dua bronze, numeracy gold. Haikal bin Hassan Rashid, UKGD, Divi reading gold, Arabic reading gold, Dua bronze, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Asia bint Jaufar, UKGD, English reading gold, Divi reading gold, Arabic reading gold, Arabic vocabulary bronze, numeracy gold. Usaimin Ibrahim Musa, UKGD, Dua silver, Arabic vocabulary. Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Jibril Eric Hussain, UKGD, English reading gold, Divi reading silver, Arabic reading silver, English handwriting bronze, Divi handwriting silver, Arabic vocabulary silver, numeracy gold. Yusuf bin Nimal, UKGD, English reading gold, Divi reading silver, Arabic reading gold, English handwriting gold, Divi handwriting gold, Arabic handwriting silver, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Hood bin Muhammad Fatih, UKGD, Arabic reading bronze, English handwriting gold, Divi handwriting gold, Arabic handwriting silver, Dua gold, Arabic vocabulary bronze, numeracy gold. Mariam Zoya, UKGD, English handwriting bronze, Divi handwriting gold, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Aishat Shaya Shazin, UKGD, English handwriting gold, Dua gold, Arabic vocabulary bronze, numeracy gold. Yunus Abdullah Nasheed, UKGD, English reading gold, Divi reading gold, Arabic reading gold, English handwriting silver, Divi handwriting gold, Arabic handwriting silver, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Zainab bint Muhammad, UKGD, Dua silver, Arabic vocabulary gold, numeracy gold, Quran recitation silver. Niam Ismail Latif, UKGD, English reading bronze, Divi reading bronze, English handwriting bronze, Dua bronze, numeracy gold. Naim Namid Muhammad, UKGD, English reading bronze, English handwriting gold, Divi handwriting bronze, Dua gold, numeracy gold. Ulya Ahmed Akram, UKGE, English handwriting silver, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Hadija Noor Ibrahim, UKGE, English handwriting bronze, Dua bronze, numeracy gold. Muhammad Makin Abdullah Akram, UKGE, English reading gold, English handwriting bronze, Dua gold, Arabic vocabulary silver, numeracy gold. Yailin Ali Yasir, UKGE, graduated. Ria bint Muhammad, UKGE, English reading gold, Divi reading silver, Arabic reading gold, English handwriting bronze, Divi handwriting gold, Arabic handwriting bronze, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Lut Ahad Ahmad, UKGE, English reading gold, English handwriting bronze, Arabic handwriting bronze, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Yusuf Muhammad Ahmad, UKGE, Divi handwriting silver, Arabic vocabulary bronze, numeracy gold. Alian Muhammad Muhannad, UKGE, English reading gold, Arabic reading silver,
English handwriting gold, Divine handwriting silver, Arabic handwriting silver, Dua silver, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Mariam Umaira Faris UKGE, Arabic reading bronze, English handwriting gold, numeracy gold. Ahmed Zivian Muhammad Sahin UKGE, English reading gold, Arabic reading bronze, English handwriting silver, numeracy gold. Umair bin Hussein Ansar UKGE, English reading bronze, Divine reading gold, Arabic reading gold, Divine handwriting gold, Arabic handwriting gold, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Aishat Sara Nasr UKGE, numeracy gold. Muhammad Yunus Nasr graduated. Jazakallah khair. Dengoti UKGF adi jiga darivaruna handane liundevum minumbar furiham koddevumata stage badaigen devuma warang adopurika mai sharakar mehman Civil Service Commission ge rais Alfalul Muhammad Nasir jari hundannawa. Aishat Naura Sharwan UKGF graduated. Saqib Shahban Rashid UKGF, English handwriting bronze, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Emilia Tazkia Shan UKGF, English handwriting bronze, Divine handwriting bronze, Arabic handwriting silver, numeracy gold. Yashim Muhammad Halim UKGF, Divine reading bronze, Arabic reading gold, English handwriting silver, Divine handwriting silver, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Yunus Qais Shah UKGF, English reading silver, numeracy gold. Fatima bint Ali bin Muhammad UKGF, Divine reading gold, Arabic reading gold, English handwriting silver, Divine handwriting gold, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Mariam Mishka Jalal UKGF, English reading bronze, Divine reading gold, Arabic reading gold, English handwriting gold, Divine handwriting silver, Dua gold, Arabic vocabulary bronze, numeracy gold. Sundus Muhammad Shamim UKGF, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Ali Naisam Ahmed Nasim UKGF, English reading gold, English handwriting gold, numeracy gold. Ara Jihad Hassan UKGF, English handwriting silver, Divine handwriting bronze, Arabic vocabulary bronze, numeracy gold. Yamak Imtiaz Ahmad UKGF, Arabic reading bronze, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Rabah Muhammad Hafiz UKGF, Divine reading gold, Arabic reading gold, English handwriting gold, Divine handwriting silver, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Livi Muhammad Rilwan UKGF, Arabic reading bronze, numeracy bronze. Yusuf Yael Shamoon Ahmad UKGF, Arabic vocabulary silver, numeracy silver. Mohammad Shafin Sinaz UKGF, English reading gold, Divine reading silver, Arabic reading gold, English handwriting gold,
Divi handwriting silver, Arabic writing gold, Dua gold, Arabic vocabulary silver, numeracy gold. Abram bin Muslim UKGF graduated. Aya Hussain Faisal UKGF English handwriting silver, Divi handwriting silver, numeracy gold. Malak Muhammad Hassan UKGG English Arabic reading bronze, Dua silver, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Bilal bin Faisal UKGG English handwriting silver, Divi handwriting bronze, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Ria Samah Faiz UKGG numeracy gold. Abdullah An Anas UKGG numeracy gold. Aluk bin Abdullah Reshan UKGG English reading gold, Divi reading silver, Arabic reading gold, English handwriting bronze, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Zalaf bin Ibrahim Azim UKGG English handwriting bronze, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Mariam Khaina bint Nishat UKGG Divi reading silver, Arabic reading bronze, English handwriting bronze, Divi handwriting bronze, Arabic handwriting gold, numeracy silver. Misk bint Muawiyat Khalil UKGG Divi handwriting gold, Dua bronze, Arabic vocabulary bronze, numeracy gold. Naira Hamad Rashid UKGG English reading silver, Divi reading bronze, Arabic reading gold, English handwriting silver, Dua, Divi handwriting bronze, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold. Yusuf Isaac Munaz Muhammad UKGG graduated. Mariam Avin Mushaffa Rashid UKGG English reading gold, Divi reading bronze, Arabic reading gold, English handwriting gold, Dua gold, Arabic vocabulary gold, numeracy gold, Quran recitation gold. Ahmad Yaish Muhammad UKGG graduated. Ahmad Layyah UKGG graduated. Aishat Yarnal Shimaz UKGG English reading gold, English handwriting silver, Divi handwriting bronze, Dua gold, numeracy gold. Lujain Mohammad Siwad UKGG graduated. Ibrahim Isaac bin Jailam UKGG graduated. Jazakallah khairan. Beleni verillo bideye kudunu veye ketteriye hissave madadu deye fusennati wagutu deye Demiyoti beleni vere kewahaka dekkevum me number 4 hamakadevani UKGge beleni vere kamugava Afalila Aishat Nizar
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mihaflagi sharafil mehman. Civil Service Commission ge rais. Al-Fadil Muhammad Nasif. Arabia School ge kuri ge mudir. Sheikh Muhammad Rashid Ibrahim Rashid. Dhondhooni Little Learners Preschool ge principal. Sheikh Hassan Musa Fikri. School ge deputy principal Al-Fadila Aisha Zifa. Hing adi mihafla ebayaka khasa kurevigenwa alun menge tuttu dasweni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade emmet puratamaves mi tarihi jalsaga belani veriyege shur faal kurmuge fursat aluganda devviti school ge management nuhanu ikhlas terikamaayku shukuru dannawan. Ade mi emme qabil adi ekashena tanaki Dhondhooni Little Learners Preschool kama handeli sabab takaka hedi mire dasweni vum faaga kurairu me daturu mati faaytuvi dostakuga beleni veriyege haisiyatun alugada penigendiyai alugange nimmumaki rangalu nimmumekkam mi schoolum wani mi schoolaki alugan menge daringe tawlimi puratama bingalam hawal kurang emme qabil farakan sabit koddifa geterege ama veshin nere ailaya duraggen gos alugan menge darinna tawlim di tarbiyat den gendeveni darinna getereha ama vettaka kayagi Dhondhooni Little Learners Preschool aki efada vette edarin hawal kureveni amilla darin sadan edarinnan alala lobidi balane bayakakan yagi Dhondhooni Little Learners Preschool ge auntie ge fauzaki efada baye ade alugan menge tuttu daringe salamata rakka terikan isko edarinna tawlima tarbiyatu dinu farwa terikamaay kurabba ehenihen harakatan intizam kurawwa washaje gotakan e umuruge darinna denje ilmi akhlaqi adi dirulumuge tamreenu taddedu tartibko ekan hasil kurevene emme hama siyasatuta kadalu bawa debumuga is mushirege gotuga hunnevi Dhondhooni Little Learners Preschool ge principal Sheikh Hassan Musa Fikriya waran adab verikama ihtiramaayku shukuru dannawan. adi Dhondhooni Little Learners Preschool aki puri hagota kumbes kamiyab ilmi markazakan hettegu mattaka regun terikamaayku Dhondhooni school ge muazzafunna alugan men beleni verinna adi PTA emme gaatu masike kurevi Dhondhooni Little Learners Preschool ge deputy principal ade alugan men emmenge lobbu eti hiwagi zifa auntie faffashu shukuru ada kuram mi daturuge eki harufatuga dimawe vissaratakun netti vilatakun rekevuni zifa auntie ge oga terikama hinheu mizajuge sababunkan kuriha auntie na beleni verin qabul kurawwane adi zifa auntie ge riveti akhlaga sudukaki Dhondhooni school ge kuriha muazzafunna beleni verinna adi darivarunna ves aguhuri misale vima mi fursatga zifa auntie nimu mennuwa shukuru adi ves faffashun aruwan zifa auntie ge tiya oga terikama hinheu kamaki alugan menge hittakuga abades bimbalu negifa onnane kame ade tuttu darin genguluma
e darinnan ungannaadi tamrin kurmaki nuhanu bura ade nihayata ketterikam beenuwa kame ei ekani musare kan ada kollevene wazifa ennu fotuge deligandu kiyawa dinumuge itura kudinge ada bakhlaga adu kadata ves samal kandi ekan kamun misalu dakyagen ada kuranje zimmae ade ei nafsani gotunna jismani gotun nuhanu warbali kollane zimmae ehenas Dhondhooni school ge lopet mudarrisu alugon menge tuttu Dhondhooni takan unganna dennuge zimma ada kurabafawani warubali kamen neti nuhanu ketteri kama ogateri kama adi eddes tafaatu kurumen neti vima mikamattaka school ge teacheru ade alugon menge daringe devana member fanna nuhanu ikhlas teri kama aiku shukuruge sanaya asseri bahuge sabas dannawa Dhondhooni Little Learners Preschool emme khaswegen wa sababaki mi schoolun alugon mengela darinna libigendani hama ekani duniyavi rumukaman nuati maadi ilma aykueki islam deenuge tarhage tereen islami riveti akhlaga adab tabbes mifuraluge dashun alugon menge tuttu darinna libigendati islami riveti sifatakuge bingalaki lafatuge dawruga alanje bingalaka vairu islami sifutaka birati kankan ginavefa adi ginawamun anna alugon menge mi mujtamauga maaddi adi dini ilma bes ahamiyat kande Dhondhooni Little Learners Preschool for the school and hurumaki beleniveriyege haisiyatun alugandal libunu wara bodu hin hamaze hume sababaki riveti islami adab akhlagaki mi umruga ekudinge gaga harunu lafinama kahun e tarbiyatu den ndaguwane kamakawati ade migotun alugon menge tuttu kudinge hittakuga dini ruh alako ekudinge kibaga dini lobi ashagennegumuge ma maqsadga komme aharaku school ge huriha kudinnan huluwa lagen bebe qur'an kiyewumuge mubarata du'a kiyumuge mubarak fahaga kollam mige ituru qur'an hifzu kurumaki schoolun emme bodu ahamiyat kame devvagen kurawwa kame kamu UKG nimma komme darivara kiwes kiritu qur'an ge komme ves minware hitun daskure visawa darivara kan hedumattaka tiya lobuveti aantin alugon menge tuttu darinna devwa ehi terikamuge ituru alugon men beleni verinna devwa hibbar alugon men bala gannani waral loebba ihtirama aiku ade fight wegen di aharu kudinge hunaruta kuriyaruwa itura taraqi kuruma rebi hingunu tafatu harakat takaki ekudinge ekwerikam badahive ekudinnan ungenumuge shawgu ituru wegen di harakat takekkam fahaga kuram migotum handball mubarata football mubarak adi school sports day bebunukam ufalak fahaga kuram adi mige ituru community helpers day adi reading camp fest wada kamyab kamay kuriyak gengustawa kam fahaga kuram Dhondhooni Little Learners Preschool ge darivarunge adabi hunaruta kuriyeru umattaka hingunu ungenumuge haftage tafat harakatakuge terega wahaka dekkumuge mubarata wahaka hushala dinumuge mubarak adi revaru kiyumuge mubarak fahaga kureve adi ungenumuge haftage nimum ves kulagada gotaka fahaga kurevigen diyakam ufalaak fahaga kuram mi dennegunu tafatu harakataka mubaratakuge sababun alugon menge mi tuttu kudin amilla nafsa kura itubaru goduwe kankama kurimatilan kerumuge hunaru ituru wegen diyakai yagin ade alugon menge darivarunnan hingunu tafatu harakatakuge ituru Dhondhooni Little Learners Preschool ge management school ge PTA a guligen beleni verinna khas kurevigen bebunu bahus mubarata helun teri kurvumuge baddal guntakaki mikankamuge sababun alugon men beleni verinna ege faada nuhanu bodal libigen diya kankam migotun alugon menge darin tarbiyat kurumasha darin name donna gulumaki duleho gulumakan heduma ituru baraka mikankam vegen diya kan ufalaiku fahaga kollani shukur verika maiku ade aluganda kandeyalun wagutu ves hamawati aiku nimmalumuge kurin adives effahar alugon menge tuttu daringe ungenumuge hayatuge binga maaddi adi diyene riveti akhlaguge concreteun ala devumuge bura
adi nā zimma ada kurebevi Dhondhooni dik learners preschool ge ailage enneha lobbek memberunna shukuru ada kurani tiya befulun tiya koddeddevi masekkatu ge agu bastakakun amunala shukuru ge harakun adanu kurevene kandane qabul kura halu tiya enneha lobbek befulun ge masekkatu ga Allah subhanahu wa ta'ala barakalle lebun edi dua dannavam aluganenge tuttu Dhondhooni takuge mi lobe bagicaya adabure kahi madame minbaru kurebbun edi dua dannavamu aluganuge wahaka kurkollanum bajagari regana kan ede wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dhondhooni sukulun gonje hunta dakkamun komme duwa hebbune demun din sildo ebba kulunakun nimmi daswenin uduhene nang abadu diruwaname den yoti alugadu mendari warunge faratungeniste waraha saitame mi item hushala deni yuke chigidare warun kole Duas fešuge gotum, ātige iršāduge dašum, hurihaku divves, namādu kuram, das kuram undia. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu. Huriyaku denge halu kihine. Rangaru alhamdulillahi. Mihara ki tikudin nawara hasa ahare. Tafatu eke kala kantatta
ಮಿಯಾರು ಕುರಮುಂದಾಯರು ತಫಾತುಗೆನ ಗೊಂಜವಂತಕ ದೆಮಾವಾಣೆ ಮಿಯಾರು ತೆಕುದಿನ್ ಕುರಂಜೆಹೆ ಕಂತತ್ತಕುಗೆ ತಾವಲೆ ಆಂಟಿ ಹರುಕಲ್ಲ ಫಮಿಹಿರೆ ಮಿ ತಾವಲ್ಗೆ ಹುರೆ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತ ಹುರೆ ಹಮ ಕುರುಮ ತೆಕುದಿನ್ ವರ ಹಿವ್ವರ ಕುರಂವಾಣ ಎಂಗೆ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತೆ ಎಕ್ಕೋ ಹುರೆ ಹಮ ಕೊಣ್ಣೆ ಮುನೀಮ ತೆಕುದಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇನ ವರ ಹಾಸ ಎಚ್ಚೆ එකමක මිහාරවාන්ට එන්න බුණාන ඒ කොංගච්ච කම ඒ තිකුදෙන්ගේ කුරිමගුගේ ෆැෂුම තිකුදෙන්ගේ මසෙක්කතා හිව්වරුම් එහාස ඇති හාසු කුඩවෑනකං ආන්ටී අහම යගියෙන් එහෙමම හුරයාකුඩෙන් තයියාරුතා ලබ්බ කොම්ම ෆාරකුවස් ඒගෙවා මසෙක්කෙ රංගල කිව්ම ෆහු මසෙක්ක ෆුඩහම කොල්ලාම් වානයින්ගේ ලබ්බ කොබා ෆට්ටම එම්ම ෆුරුතමෝති ස්පෝර්ට්ස් ඩේ එහවීම ස්පෝර්ට්ස් ඩේ ගාවති කොකරතෝ බලබාහිග මේ අදේ ෆොට්ටෙන්නෝ මියනකාය ෆොෂිබා නෝන් තියනෝ මියති ස්පෝර්ට්ස් ඩේ ෆොෂි ठीक है बामी फशी गौथी ස්පෝර්ට්ස් ඩේ ෆරිතා කුරුමක ගෞතම් හුරිහා කුදින් දුවලාෆා කොරාලාෆා හුප්ස්තකුගේ කෙරෙන් ෆුම්මාලාෆා හුප් නගයාගෙන් හුප් තෙරෙය වන්නමු නුකුන්නමු ගොස් රෙස් නිම්මාලානේ Melody further was a candy Marisa. Avaha higa dengoti konkametto balam dengollari konkamebbado Dengoti literacy week. Hinga ava literacy week ge fosi hodama. Mioti. Anakka konkameppa kurangoti. Mifaru tankore undakuwana kannenge. Literacy week tayaruge gotu. ಫೊಸಿಲ್ ಬಸ್ ಕಾಡುತ್ತ ಲಘುಮಫಹು ಕಿಯಾಲ ದಿವೆ ಇಂಗಡೇಸಿ ಅದಿ ಗುಳುವಾಡು ಒತ್ತಡಕು ದೆಬಸ್ ಕಿಯಾಲ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವಡು ಕುವಸ್ ಬಸ್ ಕಾಟ ಹಿಫಾಗೆ ಕುಡಿಯನ್ನು ಕುಮೆ ಲೈನೆ ಹದಾಲ ಎಫಹು ಎಕುಜ್ಜಕ ಲಿಬಿಫಾವ ಬಸ್ ಕಾಡೆ ಕಿಯಾಲ Madarusa Ogateri Al-Hubbu Taktubu Come Hope Oh Bikavas Vidi Budi Higa Avahadama Hinga Dengoti Konkametto Balang
Hingga awah dengoin masak kebalang. Before me ati emme fagaya kanta. Next. Awahang higa hodan dama. Anakka next foshine tipa. Ehnen nuwane. Evves potte maden nuwane. Adirangala hodalama. Thede tiboni. Maden nuwane. Miati enung foshi. Foshi match kaadu tha. Nego makfahu. Jawabu tema kore. Komme dari varaves. Kaaden nego makfahu. Kuriyanni kume. Adi jawabu kaadu tha. Ay dari varum. Faharaku kaaden naga. Dima kuramunde. Five minus 3, 2. 3 plus 2, 5. 7 plus 3, 10. 9 minus 6, 3. Alhamdulillah. Warafazaya nimi jedo. Tawaga awaha wahaga jahalang hingga dama. Saraya hiwanik dengonnani kongkamengen. Hingga abalama. Asta, let me out the community helpers day. Waram majawane. Awaha hingga dama. Yotti foshi fendifa. Jehigen huri imaratuga rofa hurumun firefighter hedullagen alifa nimwala masek kure fuluhunga hedumuga imaratuga tibi mihun nerem masek kure mihun nermun doktorunna naruhun emihun faruadi adi waye mihun hospitala fanualan ambulance arwa camera takun mansaru naga presenter halatu kiyadi Waram majawane hingga awa tayyaru wandama. Assalamualaikum. Ada mihar mewani alifangadu nevumge masekka fashafa poluhunna tarunna naruhunna ewagotu mitibi tayyari halatuga melaki wara hitama veriduwahe adi ehama birwariduwahe wara warobali vecce ekama hiteri vevunima aluganu men emmen waram gufavecce miharu miyoti mena sekke ves fulhama vefa abahan hinga dama
Hinga awah dengoy masik kebalama. Den oti konge cheba. Aneka harumen navane ba. Hiyaging inshallah vane. Hinga dama awah fori hodang. Mioti. Aneka kon kameppa oti. Wahaka dekkumunge mubaraka tayyar wumunge kotun fashikawa mauwa huriha kudin vegen farita kude. Salam labungadi amajahipawa ma'luwa ki Dhondhooni school deke lobby wani imawluwa. Ade kudukudin naki mustamauge madama ekodin tarbiyat kurvaki emmenge vizimai dari nagara tarbiyat kurvechinama ei murigaw malli ben kodiyedum alugadumen tarbiyat kurumuga emme muhimmu dawren ada kura bayaki alugadumenge mam basan alugadumen nan lobidi oga terikama eku alugadumenge kankama kule gotun wahaka dakka ragalu namuna dekkumaki alugadumenge tarbiyata waram muhimmu kame Hama emme mudarrisun naki kutinge devana mamba fa. Ehen kamun school takuga kudinna ragalu taulima tarbiyatu dinumaki komme hen kurenje kame. Midennevi emme rangalu taulima tarbiyatu Dhondhooni schoolum foru koddevati Dhondhooni school deke nuhana lobiva mige iturum arukan menna rakkathari amama haule kaim koddeva amalu takun kudinna rangal namuna dakkawa devati Dhondhooni school deke intihaya lobive kudakudinga tarbiyatuka islam deenuge muhimmukam fahaga kollam beenu dini tarbiyatu dinumaki kudinga shahsiyatu bina kurumuga varam muhimmu bingale mi binga ala devvumattaka Dhondhooni schoolum alugandu menna eki goggatum masakke koddevati Dhondhooni school deke waral lobive Komme kame kuram feshamuge kurimves duata kiyoma baru aluva. Duata daskoddevuma nuhanu samalukan devva. Namaduga kiyadake di daskoddevva. Namaduga harakattavves daskoddevva. Guruam parittako kiyovasha hifsu kuruma komme duahakuas masakke kuravva. Ehi tarikan devva. Ade mi hudiha kame koddevati alugan men emme lobya schoolaki Dhondhooni school alugan menge tarbiyata miyavvura muhimmu kamaki kobato ade divehi halubahegga onnani kaccan ali binga keccha hame annegiyas unnadi kacceshe alugadu menge binga sida kudumattaka me fursatu libunu kamattaka Allah taala yang hamdu kura ade Dhondhooni school alugandu menna nuhanu gena lobby libe lobby wandas koddava Dhondhooni school deke alugandu men wara lobby vara lobby alugandu menge ahulaga heyo badal take genestevan Dhondhooni school koddava masaiketuga Allah subhanahu wa ta'ala barakallahum edi dua kudamu alugandu menge wahakakoro nimmana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah emme fahuma sekka vis mauti nimifa Miharumi
abutu koro jehifa. Ei kon etchege wahaka pa. Inga auntie gata dama. Masha Allah. Tikute warahi warakoffa. Huri hama sekkate furi hama koffe. Miharudan tikudenge kurimatiga huri foshi huluwala bala. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. Alhamdulillah. Miyadu tikudinti atibi grade ekaka dan tayyar wefa. Miyadu graduate ti awi tikudin kuri hivwara bura masakkatu. Ade auntie mende irushaaduta kanula aduwaha mambafange bas gabulu kurati. Miyadu miyoti kamyabiya hamaya aadawefa. Auntie men abadu es edani tikudina kurierun. Ekamaku Dhondhooni school la auntie men matin abadu es handamana warallo beve. Auntie men was tikudin deke warallo beve. Tikudina ingeta miharu tikudina ki amilla nafsa itubaru qur'an danna liyankiyan inge hunaruta daswefawa tafatu maulumatu taka ahulu wari kudin kole Dhondhooni schoolun tikudinna tiyawani fiyaganettifa ala visnala fa bule bala fiyagandun kiitta qur'ani uduheni enu do auntie uduheni huriha kudemwas poda uduhen waanege labba auntie mi ufaveri mahawulun ugannadin echege aliga aluganu men hivvaru eluwanula uduhenan insha Allah. Sifavi manzare kuruvi ummiduga libunuge kama kulunulo bimmita elifia vale hardana bingale duela kulela ekugamita ufalum majako kiyavane lobinne ufalum kiyavangannani ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಬದು ಬಿಸ್ನಾದಣಿ ರಂಗಳು ಖಂಖಮೆ ಅಬದು ದಾಸ್ಕೊದ್ದಣಿ ವಿವೇತೆ ಆದಯಾಂಗ್ ಹಾಣುವ ಬುಣದಣಿ ವಿವೇತಿ ಹುಗುಂತಾರು ಬೇಯತ್ ಕುರಿ ಕಿಯಮು ಕಿಯಮು ಕಿಯಮುಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕುರ ದುಆ ಕಿಯಂಗ್ ಆದವಿ ಲೋಬಿನ್ನೆ ufalum kiyavangannani
ಮುಬಾರತಕೂ ಅದಕೋ ಮುಳುವೆಲ ಕಿಯವ ಕುಳೆಲ ಮೊಳುಮಾಣೆ ಹುಣರುಂ ವಿಧಮುಂ ಅಣ್ಣಾಣಿ ಲೋಬಿನ್ ಲೋಬಿನ್ ಲೋಬಿನ್ನೆ ಉಫಲುಂ ಕಿಯವಂ ಅಣ್ಣಾಣಿ ಆ Libifawi mitai dunu hakamiya Viye hasil fane ummidum Edil fursatum fahiviye kurimaga Varam maluviye hodi havantakum Hoding hoding hodi me Rammanaya medal tafava Lobin lobin lobinne ಉಫಲುಂ ಕಿಯವಂ ಅಣ್ಣಾಣಿ ಆ ಒಹೆ ಶುಕುರಾ ತೌರಿ ಫೆದುಲುಂ ಹಿತುಗವಿ ಲೊಯ್ ಬಾದೆ ಗುಣಗದರುಂ ತಿಯೇ ನಾಮಸೀಲ್ ದೊಂದೂಣೆ ಆಂಟಿ ತಿಯೇ ಹೋದೆ ದಿಂಖ ಮೇಯಾಬೋ ಆಂಟಿ Lobing sabas kia munne Shukurum hitta furifabe Lobin lobin lobinne Ufalum kia vangannani Ahanang ahanang nasehemmamen Ahananti devana sehemmamen Ahanang ahanang nasehemmamen Principal ti devana sehemmamen दुआस्तमिथा है दुवेकु गए वरगा तुगाणु हणुलो बिंगकी उफाकुम मजाको एकुगा कियवमे उंगेनी दस्वी फूरी हमवे हासिल विए ವಕಿವೆ ಅದುಮಿ ದಣಿ ಬರತ್ತಿರುವೆಯೇ ಹಿತಾಮ್ಯಾಗ ಹುರಿ ಹಾಕುದೆನ್ನೊಯ್ಫಯೇ ಉಫಾವಿರಿವಿ ಮಾಹೌದು ಕುದ್ದಣಿ ಹಂದಾಣು ಫಿಲಾಗೆನ್ನು ದಾಣೆತೆದೆ ಶುಕುರು ಎರಿವಮೆ ತುತ್ತು ತುತ್ತು ಹಿತ್ತಕುಂ ಉದು ಹಿಲಾದಣಿ ತುತ್ತು ದೊಂದುಣಿತ ವಿದಾಬ ಬುಳ ಮೂಫಿ ಜಹಾವುದು ಹೆಣಿ ಸಲಾಮೆ ಸಲಾಮೆ ವದಾಯಿ ಸಲಾಂ Lobing, lobing, kiya me salam. Lobing, lobing, kiya me salam. Vara lobing, lobing, kiya me salam. Salamun salame vadai salam. Salamun salame vadai salam. Salamun salame vadai salam.
Suwati Guruanum Fatahitulas Pepawa dari Warunata Shidavum Minambar Furi Hamukodavani Arabia School ke Kuri ke Mudir Asheh Muhammad Rashid Ibrahim Rashid Guruanum ekkotavarigina hitunda sefawa darivarum emme furutamma midarna walani amma poin hitunda sefawa darivarum genanta Bilal ibn Muhammad Nasari B Yashum bint Ahmad LKGA Isha bint Sami LKGB Laini bint Nashas Muhammad LKGC Yusuf Izan Samit LKGC Abdullah bin Hashim LKGC Hajar Shifa Gasim LKGE Afaf bin Mazhar Abdullah LKGF Aishat Sara Mubarak UKGA Livi Muhammad Moin UKGA Yusuf Akia Leifan UKGA Ayub bin Muti Ismail UKGA Arshad bin Ahmad Ayman UKGB Sarah bint Ibrahim Rashid Hassan UKGB Maryam Dana Ibrahim Naik UKGB Sarah Ahmad Sai UKGC Musab bin Sujau UKGC
Tihami Ali Akram UKGC, Azka Jilwaz Rashad UKGC, Yunus bin Ibrahim Faizal UKGC, Aileen GC, Meenam Pahunda Doko Deven Makadano, Hajar Mutasim Nizar UKGC, Auf bin Akhtar Rafi UKGC, Yusuf bin Allam Naim UKGC, Haikal bin Hassan Rashid UKGD, Yusuf bin Nimal UKGD, Mariam Zoya UKGD, Yunus Abdullah Nasheed UKGD, Khadija Noor bint Ibrahim, Muhammad Makin Abdullah Akram UKGE, UKGE, Alyan Muhammad Muhannad UKGE, Fatima bint Ali bin Muhammad UKGF, Mariam Mishka Jalal UKGF, Sundus Muhammad Shamim UKGF, Yamak Imtiaz Ahmad UKGF, Rabah Muhammad Hafiz UKGF, Bilal bin Faisal UKGD G, Aluf bin Abdullah Reshan UKGG, Zalaf bin Ibrahim Azim UKGG, Naira Hamad Rashid UKGG, Maryam Abid Mushaffar Rashid UKGG, Jazakallah khairan. දැන් මෙතනවා
ದೆಮ್ಮಿದನವಾಲನಿ ದೆಕ್ಕೊತಬರಿಗೆ ನೈ ಹಿತದ ಸೆಫಾವ ದರಿವರುಂಗೆ ನಂತ ಮಿದರಿವರುನ ತಟ್ಟ ಹಂದಾಣಿಲಿಯುಂದೆಗುಮ ವರುಂ ಅದಬರಿ ಕಮಾಯ್ಕು ಮಿರೆಗೆ ಶರಫೆಡ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿಫ್ ಅರಿಹುಂ ವರುಂ ಅದಬರಿ ಕಮಾಯ್ಕು ದಣ್ಣವ ಶುರೈಫ್ ಬಿನ್ ಶುಐಬ್ ಬೇಬಿ ನರ್ಸರಿ ಬಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಫಾತ್ಮತ್ ಖೈರಾ ಹಸನ್ ಎಲ್ಕೆಜಿಎ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಸಾರಾ ಶಜ್ವಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಲ್ಕೆಜಿಸಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಹೂದ್ ಅಲಿ ಶಾಮ್ ಎಲ್ಕೆಜಿಡಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಮರಿಯಂ ಅಫಾಫ್ ಬಿಂತ್ ಅರೋಶ್ ಎಲ್ಕೆಜಿಇ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಮೀನಾಂ ಪಹುಂವದು ಕೊದ್ದೆವೆನ್ ಮಹತದನ್ನವಲ ನಿಯಂ ಬಿಂತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಎಲ್ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಯೂಸುಫ್ ಫಜೀಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯುಕೆಜಿಎ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಆಸಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಯುಕೆಜಿಎ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಯೂಸುಫ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅಮ್ಜದ್ ಯುಕೆಜಿಬಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಅರಿಹಾ ಬಿಂತ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಮೀರ್ ಯುಕೆಜಿಸಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಾಹಿಲ್ ಮಿಫ್ತಾ ಯುಕೆಜಿಸಿ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನುನ್ ದೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ज़ैनब बिन्त मोहम्मद यूकेजीडी कीरित कुर्आनुन दೆಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಅಮತುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯುಕೆಜಿಎ कीरित कुर्आनुन ತಿಂಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಉಮೇರ್ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಯುಕೆಜಿಇ कीरित कुर्आनुन ತಿಂಕೊನಿತುದ ಸೆಫಾ ಅದ ದೆನ್ ಮ್ಯೂಸಿ ಮಿರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಶರಫೆಡೆ ಲಗಬ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊಫಾವಾ ದರಿವರ್ ಮಿದೆರಿವಕಿ ಯುಕೆಜಿ ಬೀಗ ತೌಲಿಮ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಮುಂದ ಉಮುರುಂ ಹಾಹರುಗೆ ದರಿವರೆ ಅದ ಕಿರಿತು ಕುರ್ಆನು ತಿರಿಸ್ ಕೊಯಿಂ ಹಿತುದಸ್ಕೊ ಮಿರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಶರಫೆಡೆ ಲಗಬ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ ದರಿವರಕಿ ತೊಯ್ಬಾ ಬಿಂತ್ ಅಲಿ ನಶೀದ್ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರನ್ ದೆಂಗಣ್ಣಾಣಿ ಶರಫೆಡ್ ಮೆಹಮಾನ್ಗೆ ವಾಹಕ ಕುಳು ದೆಕ್ಕೆವು
Bismillahirrahmanirrahim. Gada kiri tuanta Allah subhanahu wa ta'ala ya hamdai syukur kurang adi kawitur nabiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawata salam dengan di dua kurang adi ni dua ga ekale ke panu de ada sabu shamil kurang Dhondhooni Little Learners School ke principal Sheikh Hussain Musa Fikri Sheikh Muhammad Rashid school ke deputy principal adi lobete teacher beleniveri adi e bayakattaka mire ge me hafla sharaferi pura alwan menge lobete tuttu lobi darivarum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh adenne furtamas alwan ge emme bodu ufalekam ga dekhani mirege mi fakhurweri inamta hasil kori lobi Dhondhooni taka wara hata tahuni aya mubarakbad dennavu age tikudin betwediya hadaren nuni passaharuge terega mi school ga puri minne bura masakkatuge natija inshallah mire tekudinna kenige midiyei ema huriha kudinna kiyes mire waram molu wara sharaferi kudin kamga awon men emmen nagas kenige midiyei em alhamdulillah ade mire mi fahurwari school ziyaret ko ami graduation ge muhimmu haflaga mi hajirina muhatib ko ecce dannawal munge fursat libun kame awala libe war bodu kale ade ekmataka school ge principal asha management war khas shukra dannawa ade mi school ge graduation duhe faha kurumun dairo algon men libigan nanje he filawaltake ಆಕುರಂಜೆ ಅಜುಮತಕೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಆದೆ ಮೀ ವರ ಮತಿವರಿ ಮಕ್ಸದೆಗ್ಗ ಕುರೆವೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅವನ್ ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆನ್ನವೆಸ್ ಎಬೆಂಗೆ ಆದೆ ಮಿಗೊತ ಫಾಹ ಕುರೆ ಮುನಾಸಬತ್ತವುಗ ಅವನ್ ಮೆಂ ಕುರಿನ್ ನಿನ್ನವಿಹೆಂ ಏಕ ಕೊನಿಕಕ ಎ ಒನ್ನಂಜೆ ಗುಳುಂ ಬದಹಿಕೊ ಕಾಮಿಯಾಬ ವಾಸಿಗು ಮಟ್ಟಕ ಆ ಅಜುಮತಕೆ ಕಂಡಾಳಂ ಜೆಹೆ ದುವಹೆ ಅದಿ hama eyaku algonmen ge wajibaka wanje heni e kandala azmuge matiga algonmen demetibun adi bangalore ge wagifulaku kuriyaddiun adi mi preschool ge tariha wade balalumun algonmenna fenigen dani mi school ki malega diriwule ailatahuge algonmen ge ladarin emme lafatuga tarbiyat kuruma gina masakkattake kurawwa adi wara fahurweri kamiyabitake hasil koffawa kuru namawes wara maqbul tarihen oi school ekkan ade ekan algun menna mireves bedenweringe faratun e shur faal kurevvi faratun wara tafsil ko bidalwe debba kuriha bedenwerim ves mi school ge hidmata med wara hingamaje adi ufalum tibikan pahagwegen dia ade islam dienuge riveti tarbiyat algon menge ladarinna ugannewuma mi school ge wara mi schoolum ade priya teacherunna managementum wara bura masakkatake kurawwakan algon ufalayak mursatga pahakolla ade tuttu kudinge lafatuge mi marhalaga rangalu bingal eligen diumaki dariyorunge kuriyan mai tawdimi hayatuga warang ujala mi school faha kureveni warag gina bayeke maqbul kan mihatana hoda pawa madrasa age gotuga ade mire algun men mis ekudin ge terega rangalu gotuga tarbiyat kurma gadala masake kurabun ade mi school ga me vetu ediya hataru passahar du terega heda kori
වගුත්තරේක බද්දලුවේ එක එක මුආමලත කුරේක වානික එහෙම ඒක තෙරෙන් බස් ඉබේෆුන්න බස් වර රගලු එක්ච දස්වකෙන් දියකම අවොඬු ජගින් කුරා ආද ඉරාද කුරවියා මේ දොන්දුනිත උදුහිකෙන් ගොස් දෙන් ඒ දස්සා කනෙක්ග දස්සායරුග වර රංගල තරුබියත ලිවිසතේවි දුනිතක වෙගෙන් දානකම යවන්න කුරිහා බෙදෙනවරින්ගේ ඉතුක ඔන්නානේ අර පොඩි හිංගම දෙමකන් යගේ එහෙන් නමස් දෙන්වෙ මරහා තහුක සාවන්මෙන්ගේ මේ තරුබියත කුරියා ගෙන්දෙමකි අවන්මෙන් මිහාර එලික බින්ගල ඉතුරු ආරෝකම ලිබිගෙන් දානකම කමානද අවන්මෙන් එබ්බෂක් කනකර ආදේ ලොබුවති මුදරිසුන්නා ಬೆಳನೆ ವರಿನ್ನ ಅವನ್ ದನ್ನವಾದ ಅವನ್ ಮೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮ್ಮೆ ಕುರಾಯರುವೆಸ್ ಲಿಬೇನೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಎಸ್ಸಿರಕಿ ಗುಳಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಂಕ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಎಕುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವೇನೆ ಮಾಹೋದೆ ಗಾಯಂ ಕುರವೇನಿ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಅದಾ ಕುರವಿಗೆ ಅವನ್ ಮೆಂಗೆ ಮುದರ್ರಿಸುನ್ನ ಅವನ್ ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ಅವನ್ ಮೆನ್ನವರೆ ದೊಶಿ ಮೀಹುನ್ನ ಅವನ್ ಮೆಂ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಅದಾ ಕುರನ್ ಜೆಹೆ ಆದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಗೌಮ್ತಕ ವಿಶ್ನಾಶಕಮ ವನ್ಯ ಕುರಿಯರಾಫಾವ ಗೌಮ್ತಕ ಅದಿ ಎನು ಗೌಮ್ತಕ ಸಗೀಗತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಗದರೆ ದೇಶಾವ ಎ ಬಯಕಿ ಎ ಗೌಮಿಗೆ ಮುದರ್ರಿಸು ಅವನ್ ಮೆಂಗೆ ಲ ದರಿಂ ಬಡುವೆಗೆ ಹೌದಿಮಿ ರೋಂಗೆ ಹಿಯಾರುಕೊ ದರಿವರು ವಾ ದಾಮ್ ಮಿಜೆಹನಿ ಮೊಳು ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಾಯ ಎ डॉक्टर कव्यस अभी इंजीनियर कव्यस पायलट कव्यस नोता එහෙම බස් ප්‍රොෆෙෂන් එක මේ දරිවරුන් බොඩුවකින් දාංජහුන් කමුග අවියස් මේ ටීචරුන්ගේ මුහිම්මුකන් අවුන් මෙන්න ඉංගෙන් එබදේ එහෙම බීම මිපද දුහෙග්ග අවුන් මෙන් අදී ඒ දරිවරෙක් කමුග අවියස් නෝතා බෙදෙනවරියෙක් කමුග අවියස් අදී ආම් හර්දෙක් කමුග අවියස් කණ්ඩායමෙන් අස්මකි ටීචරුන් එකරෝවා बुरा मसक्कत के आगु वजन को ये मसक्के ये अगुन में नटका अगुन में दारी नटका बुरा मसक्कत कमगा अगुन में बलागने अदि एकमटका ए फरातका शुक्र करो अगुन में 12 लाख वर्ग के न मसक्कत के कुरंग बजे है एको तो अगुन फाहकुल मिवरणी ए कुज्जक तवलीम दिली तरबियतु ರಂಗಳು ದರಿಯಕ ಮಿವನಿ ಹಮೇಕನಿ ಟೀಚರಕ ಬೆಲೆನೆರಿಯಕ ಕುರಾ ಮಸಕತಕು ನೂಂಕಂ ರಂಗಳು ದರಿಂತಕೆ ಉಫದ್ದುಮುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯಕಿ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮಾವುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯ ಹಮೇಕನಿ ಟೀಚರುನ್ನ ಬೆಲೆನೆರಿಯ ಕುರಾ ಮಸಕತು ಆವನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಕಂತಕೆ ಹಾಸಿಲೆ ನುಕುರೆವೇನೆ ದೌಲತುಗೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ ಮದನಿ ಜಮಿಯಾತ ಅದಿ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮ ನಿಕಮ ವಿಸ್ನ ಬಜೆಹೆ ಒಮ್ಮೆ ದರಿಯಕುವೆಸ್ ಹೇವಗತುಗ ಬಡುಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ದರಿಯ ಗೊತುಗ ಬಿನಾಯಕ ದೀಮಟ್ಟಕ ದಿಮಾಗ ಜಿಮ್ಮಾ ಒಯ್ಕಂ ಆವನ್ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗಬೂಲ್ಕೊ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮಗ ಕೆರೆಗ ಆವನ್ಮೆನ್ ಕುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕುಂವೆಸ್ ದರಿವರುನ್ನ ಕೊಫ್ಫಾನೆ ನುರಂಗಳು ಅಸರುತ ದನಗನೆ ಎಕುಗ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗುಳಿಗೆ ಮಸಕೆ ಕುರುಮ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮಗೆ ಎಹಿತೆರೆ ಕಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆನ್ ಬೆಸ್ ಬೇನುತೆರೆ ಇಚ್ಚಕಮಗ ಆವನ್ ಪಾಕ ಆದೆ ಮೇ ಹೋಲುಗೆ ಕನಾಟ್ ಫರಾತುಗ ಮಿತಿದ್ದೆ ಯಾಗುನ್ ಡಬಲ್ ಕರಾಗತುಗ ಬೆಲೆನೆವರೆ ದಾಫರಾತುಗ ದರಿವರುನ್ನ ಟೀಚರು එහෙම ಬೆಲೆನೆವರೆನ್ನ ಹಾಸಕ ಆಗುನು ದನ್ನವಾದಂ ಬೇನುಮ್ಮ ಬಯ ವಾಹಕ ಎ ಬಹುರಿ ಆದೆ ಇಂಗೋಡನ್ನವಾನ ಮೇದುಗೆ ದುನಿಯಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ನಜರಕುಂ ಬೆಲಿಯಸ್ ಲಾಮೈಫಾವ ದುನಿಯೆ ಕುರಿಯರಾಫಾವ ಮುವಾಸಲಾತುಗೆ ವಸೀಲತ್ತುಗೆ ಸಬಬುನ್ ದುನಿಯೆ ಮಿವನಿ ಕುಟ ತನಕ ಬದಲು आदे टेक्नोलॉजी मेदवरिको मालूमात होदुमा लिबिगतुमा मिवनी मीगे कुरिन दोहक बस मुदिबे मिमरका फुर्सत लिबिफ आदि एक कनिकक मुआमले कुरे गब्बस मिहार मिवनी मुलिम बदलवेफ आवन् मंगे ला दरिनकीस मिदन्नवी टेक्नोलॉजी गे ओयवरुगा नुजेहि नुदाने बायकन आवन् मन्ना बायंगे आदि मिदन्नवी मिकमुಗ ಬೆದನೆವರಿಂಗೆ ಹಾಸ ಸಮಾಲ್ಕಮೆ ದೆವ್ವಂಜೆಹೆ ಕಂಕಂ ಹುರಿ ವಾಹಕ ಮಿಯದುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕಿ ಎವೆದಾನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಮಗಾವಿಸ್ ನೋನಿಯಾ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಎಬಿಎಸ್
tablet yes kommessa smart device beenum kura tujje awun menge la kudinnaki e phone ge zariya kuda hindukolege terega beenumwa komme mawdumaate des libumuge magu mevani anoswefa adi beenumwa komme mihaka gulala wahaka dakkala muamala kodumge fursatu wes mevani pahiwefa එහෙන් නමස් මේ දිරියුළුම මේ ලිබේ කොම්මೆ ෆසේහක ගොලිගෙන් ඒක සවපු නොරංගලු කංකම දොර හුළුවෙන් දානිකමි මියද අල්ගොන් මෙන් පොරිමත් අංජේෆා හගීගත අවුන් මෙන් දරිවරුන්න ලිප්ෆා මේවා වසීදතුක බේනුම් හේව ගොතුක කුරුමා නුකුරුම් බිනායකම් වනි හැම තිය බෙදෙන වරින්ගේ අදා කරවවා zimmaගේ මච්චා adi e phone nuwata device beenum kurumuga dariwarunge tawdimi hayatuga ugenum beenumma rangalu mawduma thoduma baru alwa nede samalkan degumuki agun men mms den kama ei waram muhimuka neta phone nuwata ehm adi mege ituru agun men miharu dirasataka badakka kudera por gawam taluga baki umarege kudinna මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් මුදුනුමුගේ විශ්නුමස් ඔය කුරික ඒ මේක සවබන් අවුන්මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් නුකරෙ විජ්ජනම අවුන්මෙන්ගේ ලාදරි මේ දාන් දෙහනේ මුලින් එහෙන් මිස්රාවත එහෙන් බීම වර ෆසේහ තුදෙෆුන්නබස් කොම්ම ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් දෙවාහ එකුදින් ගේක බෑතිබ්බු එහෙන් නම ඒක සවබන් අවුන්මෙන් එබ කෂෝර් කරෙන්ජේ ඒ ෆෝන් නෝනියා ඒ ටැබ්ලට් එක නෝනි ඒ ඩිවයිස් ගුලික මිනුනනි ඉන්ටර්නෙට් එහෙන්දීම ඒ බේනුම් කුරණි කොන් ගොතකත්තෝ තිබේෆුළු කෂෝරු කරපමකි අගීගතුග අවුන් මෙන් එම්මෙන් ගේ බොලුග එලෙස මුහිම් ජිම්මායකම වාති තම එවාක පාහකොල්ල බේනුම් වි අදි සෝදෙක හිතෙට්ටුමකි යස් කොම්හෙන් බේනුම් කෙරිකම අදි ස්ක්‍රීන් ටයිම කි යස් එකුදින් ගේ සිහතබස් මා රංගල කමෙන්නු එහෙමින් වක්තාවලෙක්ගේ තෙරෙන් මේ ආද හිතෙට්ටුමකි යස් අවුන් මෙන් මේ ෆුර්සතුග විදනලුග කුරාවර මුහිම ඉතිමාසකමුග අවුන්දු දෙකෙන් අද අවුන්ගේ වාහකොළු නිම්මාලමුගේ කුරින් මේ ස්කූල් මියදා හිසාව හොදාපාව කාමියබ්තක අදි දරින් අවුන්මංගල දරින් තර්බියත් කොද්දගුම කි කරවා එම්මහ මසක්කත තක स्कूल के मैनेजमेंट टीचर ना अभी पुरिया परातक वर इखलास कर कमाया को शुक्र धन्यवाद अभी उस एप्पहर मिरेगे शरफ वनत हासिल कुरबी अभी हासु कगुन पाह कोल्ला उर्वानुगे किंग पै इतुदस को इनाम लिबे के मीडिया तुतु कुदिन ए kama magfai kurmattaka spoodum e kuraba masakku piyesagonne wara balaganne dena kama ehne ekmattaka se huriha tutu kudidasha adi management sha teacher unna bes kama asari baha saastanno agonge ikhlas kari duaye ki agon menge dobati dariwarunna ki islami riveki usul taka eggota ulumge hewa nasib libigamwa darintake gotga allah subhanahu wa taala levu adi awunmange ladarin heogotuga tarbiyat kurmattaka Dhondhooni little learners preschool tiprova masakatuga Allah subhanahu wa taala barakat lakum amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh शरफ वाली मेहमान उदेवेवी दरुस्तवानी हितका अरुतल्ली बिरे फुत्तकुन इबिदे फद अलिमुत्तका परवावे गन्ने हुरवनी पनींतजारे बस कला
ಶರಫ್ ವಗಿ ಮೆಹಮಾನೋ ಇವೆವೆ ಲಾಭ ಹೊರಿಡಂ ಬಸ್ಗಳು ತಕ ಅನತೆ ಹೆಂಗೋ ಫಾಕಫಿ ಕುರು ಹಗ್ಗು ಥೌರಿ ಫಾಶುಕುರು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕತುನಂ ಮಿತುರು ರದ್ದು ಕುರುಮಾ ಇತುರು ಎದಿದನ್ನಮವೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು ಎದಿ ಅರಿಹುನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು ಆದಮೆ ಜಲ್ಸಾಗೆ ಮಿ ಹಿಸಾಬುನ್ ದೆಮ್ಮಿಯೊತ್ತಿ ಶುಕುರು ದೆನ್ನೆವುಂ ಮಿ ನಂಬರ್ ಫುರಿ ಎಂಬುಕೊದ್ದೆವುಮಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಲೋಪತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಅರಿಹುನ್ ದನ್ನವ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما حاضرين لغتي داسفننا داريبرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما كودين نادني أدي فارو كما تكودين حالك هنا ಅದೇ ಶುಕ್ರು ದೆನ್ನ ಮುಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮೆನ್ಸ್ ಅಳೋನು ಪಾಕೊಲ್ಲಂಬೆಣ್ಣಿ ಅಳೋನು ಎಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದುಮ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರईस ಅಲ್ಫಾಬಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಅದಿ ಕುರಿಗ ಅರಬಿಯಾಗ ಮುದೀರ್ ಅಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ಅಳೋನ್ ಬೆಣ್ಣ ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಶರಫ್ ಕೊದ್ದೆವ ಬ್ಯಾವ್ರ ಎಡಾಗ ತುಮಕಿ ಅಳೋನ ದಿಗುಣ ವರಬ್ ಬಡು ಉಫದೆ එහෙම වීම අලුණුගේ නමුගේ අද ස්කූල්ගේ එම්මේ මස්ජිදුන්ගේ නමුගා ಶುಕ್ರು ದನ್ವ ಜಜಾಕುಮುಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರನ್ ಮಿಯಾಕುಗಾ ಅಲುಣು ಅಸ್ಲು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಜಾಸಾತೋಗ ಮಾದಿಯುಕ ವಾಗ್ ದಕ್ಕ ಬೇಣ ಮಸ್ನು ಏಕಮಕು ಅಲುಂಡ ಅಂಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಸತಿ ದೇತಿಂಗ್ ವಾಕೆ ಫಾ ಕೊಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಫಕ್ತಾಂಕಮಕ ದನ್ನವಾದಂ ಬೇಣುವಣಿ ಅಲುಣು ಮಿ ನಿಮಿಗೆಂದಿಯ ತಾಲೀಮಿ ಆಹಾರ ಕೀವೆಸ್ ವರ ಬೋಡತಿ ಗೊಂಜೆಹೊನ್ ತಂಗುರಿ ವರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಹರ್ ವರ ಗಿನ ಕಂಕಂ ಅಲೋನು ಮೆಂಗ್ ಆಮುಕ ಕುರಾ ಉಸೂಲ ತಾವಲ್ ತಕ ದುವಸ್ತ ಬದಲ್ ಕುದಿಂಗೆ ಉಮರ್ ಫುರಾ ತಾಲೀಮಿ ಆಹಾರುಗೆ ಕುದಿನ್ ದಾಂಜೆ ಉಮರ್ ಫುರಾ ತಕ ಬೆಸ್ ಬದಲ್ ಅವಮಾ ಗುಳಿಗೆ ಬ್ಯಾವರ್ ತಫಾತ್ ಕಂಕಂ ಪುರಿ ಅಸ್ಕೋಲ್ ತಕೊಂಡ್ ಸ್ಕುರಂಜೆ ಹೊಣ ಹರಮಿ ಮಿ ಆಕುಗಾ ಬೆಸ್ ಮಿ ಗೊಂಜೆಹೊನ್ ತಕೊಂಡ್ ಅರಾಗನೆ ಅಳೋನು ಮೆ ಮಿ ತಾಲೀಮಿ ಯಾರು ಕಾಮಿಯಾಬು ಕಮಾಕ ನಿಮಿಗೆ ಮಿದನಿ ಆತಿಯ ಲೊಬ್ಬತಿ ಬೆಲ್ಲನಿ ವೆರಿನ್ನ ಅದಿ ದೊಂದೂಣ್ಯಂಗ್ ಹೋಯದೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಫರಾಯತಕ ದೊಂದೂಣಿಗೆ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗಿ ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೆರಿನ್ ಕಮುಗಾವ ದೊಂದೂಣಿಗೆ ಟೀಚರುನ್ನ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರುನ್ ಅದಿ ದೊಂದೂಣಿಗೆ ಅಳೋಂಡು ಅಸ್ಲು ಮೂಣೆಗ್ಗತುಗ ಫೆನ್ನ ಮುಟ್ಟಸ್ವೆಸ್ ದೊಂದೂಣಿ ಹಿಂಗುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಹೀವಾಗಿ ಕಮಾಕ ಮಸಕುರ ಅಳೋನುಗೆ ಲೊಬ್ಬತಿ ಹಂಗನು ಆಯಿಷತ್ ಜಿಫಾಫ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಳೋನು ನಮ್ಮ ಶುಕ್ರು ಅದಾಕುರ ಹೊರಗೆ ಅಳೋನ ಮಿ ಶುಕ್ರುಗೆ ಲಿಸ್ಟು ಹಂದ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನೆ ಫರಾತ ನಮ್ಮ ಫರಾತಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವ ಅಳೋನ ಮಿ ಜಲ್ಸ ಲೇತ್ಕುರು ಮಾ ಮಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದು ಮಾ ಮ್ಯೂರಿಯಾ ಕಮೆಸ್ಮಿದನಿ ವರಗಿನ ಫರಾತಗೆ ವರ ದೀಲತೆ ಹೀತೆ ಕಮಾಯಕುಗ ಹೆವಿ ಮಾ ಉರಿಯಾ ಫರಾತಗೆ ನಂದ ಬಕಿ ನುದೆನ್ನವನು ಕಮ್ಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಸಮ ಅಳೋನು ಮೆಂಗೆ ಉರಿಯಾ ಫರಾತಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರು ಅದಾಕುರ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸುಲ್ ಗಾವನಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಶುಕ್ರ್ ವೆರಿ ನುವಾ ಫರಾತೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕ ಶುಕ್ರ್ ವೆರಿ ನುವಾನಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಶುಕ್ರ್ ವೆರಿ ಉಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದೇವಿ ನಿಯಮತ ಶುಕ್ರ್ ವೆರಿ ಉಮುಗಾ ವೆಸ್ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆ ಮಿಯಾ ಎಕುಗಾ ದೆನ್ ಅಳೋನ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣವನಿ ಅಳೋನು ಮಿರೆಗೆ ಮೆ ಇಸ್ ವಾಜಿಬಕಿ ಮಿತಿಬಾ ಲುಬೆತಿ ದೊಂದೂಣಿತ ಮಿ
නිමිගෙන් ස්කූල් නිමිගෙන් ග්‍රැජුවේට් වෙකන් දා දියුම් එකුදින් ග්‍රැජුවේට් වී කමට්ටක තිය හුරිහා කුදින්නම් प्रिंसिपल असरबा साबस रद्दु कुरमुं मुबारक बादिया तहानी रद्दु कुरम प्रिंसिपल मेरी वरंग उफाफा हुरिया कुदिन वेस वर बस्सागे मियारो एकुगा कियावागे मोळति कुदिनतगे गोतुगा ग्रेड एककद्दा कुदिन तिबीमा अदि वकिन खासको मियारो कुरान एफఐ defai timfen adi tirisfen hiddaskurit kujjokos miyaru alon tereba e huri alon duaye ke Allah subhanahu wa taala e huriya kudinna baraka labba esfinaya hasada veringe hasadan alon menge huriya darivarum salamat kurenna e midannavi alon menge school ge gina event ki e event ka guligen alugandu menna ve sefada undogu tagde inge to vara vaadavari mahawlegga ಹುರಿಯಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಂತತ್ತವೆ ಸ್ಕೂರಿಯ ಮಿದನ್ ಬೈಪಾರ ಅಳೋಣ ಬೇಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನುವೆ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿಕಂ ಬಡವಣೆ ಹಿತಾರ ಅಳೋಣ ಮಂಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಅವಗೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಾಕೆಸ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೆ ಸ್ವರ ತುತ್ತು ಕುದಿಂತಕೆ ಮಿಕುದಿಂಗೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮಕಿ ಎಕುದಿನ್ನ ಎಳೆ ಹುರಾಕಸ್ ಬೈಪಾರ ಬೆಗೆಂದೆ ಸ್ವೀನಾಯ ಹಸದ ಬೆಗೆಂಗೆ ಹಸದ ಸವ ನಮಸ್ ಅಳೋಣ ಮಂಗೆ ಸ್ಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಿಫದ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತ प्रीस्कूल के दायरा का मुलिंग अलर राज्य के फशागे ए स्कूल तक इंट्रोड्यूस कुरुमुगा फेशुमेक कमुगा वा स्कूल ए मिकं का अलोंड में नियदु अलोंड सोशल मीडिया का नोतमी आमुन्ने इंगे गोत हाम नुकुरान मा अलोंड में के मसक्केत्ता एबा हीनरु कमे नादे हियन्यंगे बेले अलोंड मी हमा मी स्टेज का होरे मिवा का दक्का दामनी कोविड गे खुरिंग मी स्टेज का दोंदोनी गे एम फुरतम कुरान हाफिज कम गे मी मुली कुरान हिद्दस को गेंग एम शरफरी दरिवरोगे लक़ब हासिल कुरी ये फौगा वे सेहन दरिवरेंगे लक़ब हासिल कुरी मेरे मुली कुरान हिद्दस को गे लक़ब हासिल कुरी दरिवर की तिम्मन दरिवर अदि उफले को फागा कोल्लम बेणवणी दोंदोनी का एम फुरतम कुरान हिद्दस कुरी दरिवरो निहारो असलो में कुदिन्ना कुरान बे मरकज़ुगे इम्तिहानुगा बैरने दिहारू मफ़ौगा गवादुगे तेरे एमे फुर्तम कुरान हिद्दस कुरी दरिवर वनी मिदियाहरुगे तेरेगा कुरान बे मरकज़ा मुली कुरान खितदस को कियादी ए मी हाफिज कमगे सनद वस नगाफ एमेमा अलोनुगे दुआ के अलोनु मेंगे मितुत्तु कुदिंगे किबाग अल्लाह ताला बरका लव्वा ए कुदिंगे कुरिमगु उजाला कोदेवु मिफी अवलमतिगा मितागा इसे वहाँ के देख के भी सिविल सर्विस कमीशन के रईस मोहम्मद नासिर से फाकुर फदें अलोन मंगे मी दुनिया की बावाना विफावा वरंग हुलु विफावा दुनिया हम बेलन वेरिंग करेगा अलोन दन्नादम बेनु वनी अलोन मंगे मी तुत्तु कुदिन्ना अलोन में मी आलादे बिंगा हरदना को ए बिंगलु के मतीगा एकुदिन साबितु को देवुमकी तिया बेलन वेरिंग को देवंजे कमके मिया तो मिकुदिन बोडुगे गन्न हिंदुगा मीगतरे बैक कुदिंग आस मुंडदान मादमस मम्माए बप्पाए हरना की मुस्लिम नोने नो तो हरना दीन गबूल नुकुर वेमी में दलोन में गे हालत मीगतरे कुछ में दास मुंडदान मम्माए नो तो बप्पाए हरना की अंगने भी सहारे बेनोने फिरियन के गोतु गोलन जिंसु बदल कुरंश में तो मीगतरे कुछ का मुंडदान तिमन्ने की फिरियन कुछ का विस तिमन्न कावने के गोतु गुलम बेनोने फिरियन का मी में तो गे हालत ए में मालोन में मितबी वर फितुन फसाद आमु एफावा खासको मीगे कुरिंग अलोन में नुदके फद फितुन तके आमु एफावा मुत्तमेगा हम अलोन दन्नवालम बेनु मणि एम फुर्तम कमकेस बेलन वेरिन मिकुदिन ग्रेड एक कहा में डीएसएस मी बिंगा हरदना कोरुमुगा मी बिंगालुगे मतीगा मी हे तरबियतुगे मतीगा कुदिन बेतिबु मट्टका एकुदिनगे अकीदाय रक्का तेरुवे दिव्वाश एकुदिन की कुराना गायक कुदिन तक कमुगा अबदस हद्दवा देवाश एकुदिन की मियोमुरु फुराम फेशिगें गोस नमाद फरवाते रिवा कुदिन कमुगा हद्दवा देवाश तेर साद आहरुवी मा बे बेलनिगने ngasa शेव मिवेनि कुछ तिमनगे दरिफुलु नमाद नुकुरे दें अलोंडो हिसाबुं कोम वाहके तो किया देनी मी हम हगीगे बेलनवेरिंग दरिफुलु कुरिन नमादुको कुरिन कुरान के वावलुं कुदिन दीना दुरुई मा इबा आदे नसीहत दिन मंगेदी एकम हिसाबगा योंडने एकुज्जाय वाणे हुरियाचे वेफगिन फहर ए हिसाब द्युमगे कुरिन अलोन में हेलाशे हेलुन तेरिवाशे
mikudinge hituga dini lobi ala koddeshe alon men abades adwani mige kurin durusul akhlaq kiyawagen ufedigen a dive rajyege mi alon men ge kurige jilta dini gotum ves ma rangale ebe shakkennen e zamanuga alon men ge teriyan alon men ge komme goeka komme sitin roomaka mi huriya fitunaage dorutan hulife nuhure kam miedu demme adun fadan tv ge zariya na computer ge zariya na tablet taka ipad taka phone to ge zariya in ekudi muli duniyan hulifa etibi miedu gina fara parent ka nota rattisaka gula gula phone unnunagi mahale mana darifulu phone ge ngoskenne ulu nehem timanna negunne mi hama hagigai මෑම ෆෑන්ගේ ෆෝන් ඔන්නනි දරිෆුලුගේ අතුගා ගින කුදින් අලවනු දන්නා මිතා තිබි කුදින ගින කුදින්න අන්ලිමිටඩ් ඇක්සස් අබෝරි නෙට්ෆ්ලික්ස් ආ එනෝම් හුරියා වසීලත්තේගේ ඒකෙන් එකුදින් බලනී කෝචක්කම කුරණී කීක්කම වෙස් ගින බෙදෙන වෙරෙන්න නේගේ එකුදින්ගේ ඩෙන්ටිටි වික්කාල එකුදින්ගේ දීන් එල්ලාලා එකුදින්ගේ ජින්සු බදු කුරා හිසාවත් දනී කී එද්දුවා කොන්නෙන්නු එහෙම ලොබෙත බෙදෙන වෙරින් මිකම සමාල වෙලා දෙවවා අලොන් දන්නවම් බේන්නවනි මිකුදින්න රිවෙත අඛලාග උගන්නා දිනුමකි අලොන් මංගේ එම්මේ ඉස් වාජිබ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරණි ඕ අන්ෆුසකුම් වා අහ්ලීකුම් නාර අලොන් මංගේ නෆ්සුතක අද අලොන් මංගේ අම්බි දරිම් වෙස් නරකන් සලාම කුරමස කරන්ජේ එම හැමේකන අලොන් මෙන්නෝ අලොන් මංගේ දරිම් වෙස් නරකන් සලාම කුරම මස කරම අලොන් මංගේ කොඬුගා අලිෆා වාජිබ් මීමා ලවෙත අඛුනා අඛතුම් alon menge mi tuttu kudinnaki riveti akhlaaguge matiga tibi kudinta kan hadadunu mattaka e tarbiyatu fashion e kudinna deve e dakka namunai e kudin school gadinu jehi farwaterikama kodda kudinta kam ga haddawa devwa erun e kudin bodu egen bes gadiya samada kudin kam ga vegendana bike hala international haflatoge commentary adom under alondoge sekundi ga alagen බයික් ගාන්තකි ගඩිය ෆරුවාතරිකමුග නමූනා ගෞමකි අලොන්ඩ ඒක තරෙමස් වෙනු අඩුවුනි ජර්මන් විලාතකි මියුන් ගඩි ජේගෙන් අන්නනම එහෙමියුන් හිංගමනු ජෙ රුලියන්න බයිකි අලොන් මංග අමිල්ල දිවෙහිංග මියදුගේ ආඛදාගම දවහලම හිංග බදාලම හිංග ගඩියක කියාෆිනම වර ගිනෆාරු මීටින්නක බද්දොමක කියාෆිනම ෆරුවා කොඩවේ ලස්වේ අලාණුලා කොම්මස් බයක අවදස්තිවේ එම්මෙන්ග වාහකනො මෙදන්නවනි නොන්දෝනීග තිබේෆලුන් අලොන්ඩාකෝ කොම්මෙ ආහාරගේ ඔරියන්ටේෂන් මීටින්ග අලොන්ඩ එකුගා බෑරි අලොන්ඩ වාහක දක්ක මුන්දනි අලොන්ඩ ගඩියන් ඔරියන්ටේෂන් මීටින් ෆසමුන් දියකන් තිය බෙල්ලෙන වෙරින්න එංගිලව්වන් ගඩි ජෝනේ අබදස් ෆෂන් ලයින් නුකුරන් එකමුක අබදස් ගඩිගේ මෙදුතරෙන් ෆහකොලුන් අන්න පෑවර බේෆලුන් තිබ්බවා එක එක සබක්තන් හුන්නාන එකම් එතරුබිය තලොන් මෙන්ගේ දරින්න නොදෙමා හිඟාෂ් මිතිබ ලොවෙති දොන්දෝනි තේක අලොන්ඩම කොම්මෙ හෆ්තා කලොන්ඩ ද මේ එක එක ඉවෙන්ට් එක एक एक सप्ताह है स्कूल के हरकत का कंकमाती बदल नोनी एनोनिया मुंग हम कौम में हफ्ते का असेंबली का मिकुदिन ना बदल हुए वहाँ का दक्का मिकुदी मेयर सालों गोवाले फिर हम कम्युनिकेट कराना कुदी एम बेलनी वेरिंग कुदिन नंग हियो तरबियत दिनुमा की दुरुसुल्लाह खुदा के बड़े फिलहाल तक अमानत रिकमा तेदु रिकमा अहुदा वफात रुमा मिंगस बार टॉपिक तक इदा नकम एकंकम फैशन वर कुदी कुदी कंकमु एकंकम फेरणी एकुज्जा स्कूल ಗೆಂದೆಮುಗ ಫರ್ವಾ ತೆರಿವಾನಮ ಎಕುಜ್ಜಾಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಗವಾತಕ ಫರ್ವಾ ತೆರಿಯುಮ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರುಮ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ನಮ ಬೆಲನಿ ವೆರಿಯ ಟೀಚರ್ ಉನ್ನರ ಮುದರ್ರಿಸುನ್ನರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಗ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರಾ ಮೀಹೆ ಕಮುಗ ಎಕುಜ್ಜಾ ಕುರುಮತಿ ಗವಾನಮ ಎಹಂ ಲೊಬೆತಿ ಬೆಲನಿ ವೆರಿ ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗ ಎಮ್ಮತಿ ಗವತಿ ಮಿಕುದಿಂಗೆ ತರಬಿಯತು ರಂಗಳು ಕುರು ಏಕಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಲೋನ್ಮೆಂಟ್ನಕಿ ಹಿಯೋ ರಂಗಳು ತರಬಿಯತುಗೆ ನಮೂನಾಯಕ ವಾಂಜೆ ಅಲೋನ್ಮೆಂಟ್ನಕಿ ಅಲೋನ್ಮೆಂಟ್ನಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೆಮಫಿರಿಯಕಿ ಎಕುದಿಂಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಏಕಕು ಅನೇಕಕ ಗದರ್ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ನುಕುರಾ ಬೇಕಂ ಗಾಣ ಮೇಕುದಿನ್ ದಸ್ಕುರಾನ ಎಗೈ ಕೊಮ್ಮೆ ದೆಮಫಿರಿಯಕಿ ಎಕುಜಾ ಕುರಿಮತಿಗ ಲೋಬಿ ದೇ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರಾ ದೆಮಫಿರಿನ್ ಕಂ ಗಾಣಮ ಎಕುದಿನ್ನಕಿ ಎಕುದಿಂಗೆ ಮಮ್ಮೆ ಅವಪ್ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಬಾ ಬೇಕಂ ಗಾ ವಿಗಿಂದಾನ ನಬತ ಅಖುನ ಅಖ್ತುಂ ದೀನಿ ದಾಯರಗ ಮಸಕವೆಸ್ ಕುರಾ ಮಿಹೆ ವೀಮಾ ಅಲೋನ್ ವಿದನ್ನವನಿ ಹಮ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಅಲೋಂಡಾಕುಗ ನಸಿಹತ್ ದೇಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಎಕುದಿನ್ನ ಮಗುಬುಣೆ ದೇಂ ಬೆಲೆನೆರೆಂಗತನ ತಿಂಗ್ ಹತರ ಮಿಹಕ ಬೋಳ ಅದೇ ಅಲೋನ್ಮೆಂಟ್ನ ವಗುತುನು ದೇವೇತಿವೆ ಸೋಳಾಹಾರು ಫಣರಹಾರುಗೆ ಕುದಿ ನಮಾದು ನುಕೊಗ್ಗೆ ದೀಂಗಬುಳ್ ನುಕೊಗ್ಗೆ ಮೇ ಅಲೋನ್ಗ ಲಿಸ್ಟ್ಗ ತಿಬಿ ಕುದಿಂಗೆ ವಾಹಕ ಮಿದನ್ನವನಿ ಎಂ ಎಕುದಿಂಗೆ ಹಿಸಾಬ ಮಿದನಿ ಮಿಹರುಫತುಂ ಫಶಾಗೆ ಅಲೋನ್ಮೆ ಮಿ ಅಲಾದಿನ್ ಬಿಂಗಲುಗೆ ಮತೀಗ ಅದಿ ಮಿ ಬಿಂಗ ಇತೊರೆ ಸರ್ದನಾ ಕುರುಮುಗ ಮಿಕುದಿನ್ನ ಬೆಲೆನಿ ವೆರಿಂಗ್ ರಂಗಳು ನಮೂನೆ ದಕ್ಕಾದಿನು ಎಕುದಿನ ರಿವೆತ ಅಖಲಾಗು ಉಂಗಡ್ನಾದಿನು
kurin denne fadan ekudin kirit qur'ana gang qur'an ongani daskura kudinta ekamuga hada dinuma belen verinna adeha ku iltimas kuramu alonuge wahakolo nimmalana ma diko wahaka dekkumge wagute ves nu meki hem alonu amuko graduation gama detin kalle bunela nimmala ekamako mi dennevi nase kolo dinuma war request annative ama ewaka dannawadi ade sefaro Dhondhoonige lobweti darivarunna bunadam benoni tikudin grade ekegga kiyawamun dairuga tikudinaki school takun evvana hoda kudin kamuga awamwane koba tikudin ekan kurevidaneta kon kudinaka hodane evvana ale emmechanaga ba bike kudin annunage handane neti kannega be kudin awake huriyaku nettiri kolla alonu mi hisabun mi hafla nimmalana jazakumullahu khairan wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته Onna fadenga nunuga wakiwawe gote dengoti komme kamaka onna faden haflagini ume dengoti hinne dunasni maluma waguterani kola tawamon hittarawe sen kalivegen hasata dudemi wadakon wadagen devi emme habe flunna wara boda shukru dannawan inama hanani liun libunu dari walunna tahuniya dannawan mihisabun mi jalsani muni shukriya wassalamu alaikum